Kolege i prijatelji, evo da se čujemo. Danas smo malo bolje opremljeni, nadam se da se i bolje čujemo. Hvala vam svima što ste po ovom hladnom vremenu i u ovim vanrednim okolnostima i neradni dan, znači sve otežavajuće okolnosti što ste došli treći dan da ispred uprave policije da ih ponovo podsjetimo svojim prisustvom i onim što će kolege reći nakon mene, da ih podsjetimo na ono što trebaju da rade, da napokon krenu u rasvetljavanje svih zločina koji su počinjeni od 2004. od ubistva Duška Jovanovića do ovog posljednjeg napada na koleginicu Olju Lakić. Potpišemo peticiju koju ćemo također nakon skupa staviti i na internet, na portal Vijesti, na portal Dana, na Twitter i na Facebook, i svi građani će moći da potpisuju. U ponedeljak vas onda ponovo pozivam da se okupimo u 15 sati ovdje kad ćemo zvanično to obličiti i u varijanti na maternjem i na engleskom, poslati to, spakovati i poslati gospodinu Barozu, predsjedniku Evropske komisije, i gospodinu Fileu, komesaru za pridruživanje. Pozvao bih sad kolegu Veselina Drljevića, koji je skoro također bio žrtva jednog vandalskog napada, da vam se on obrati. Nedavno sam imao gorko iskustvo da budem meta huligana i napadača. Na sreću ili možda na brzinu su privedeni licu pravde. Međutim, u Crnoj Gori to je rijedak i skoro jedinstven slučaj da se tako brzo interveniše. Mi danas ovdje nijesmo da možda mnogo držimo govor, nego samo da upozorimo organe vlasti i one čiji je to zadatak da što prije, ako je to moguće, da tokom današnjeg dana, eventualno sjutra, pronađu one koji su prebili našu koleginicu Olju Lakić i da nam ne dozvole da u ponedeljak opet dolazimo i gubimo vrijeme, da ih prozivamo i da kažemo ono što i oni sami znaju. Drage koleginice i kolege, dragi prijatelji, bacite samo pogled na taj pejzaž, tu dugu kolonu nasilja, i vidjet ćete da napad na našu Olju nije nikakav incident. To je nešto što proizilazi iz srži ovog režima. Oni su osuđeni na nasilnički duh, jer se oni nama suprotstaviti ne mogu. Pogledajte samo, oni mogu pokrasti izbore, mogu nametnuti strah većini, ali proizvesti medije koji mogu da budu kredibilni, koji se mogu suprotstaviti čak i ovoj manjini u medijskoj zajednici, oni to ne mogu. Zato kažem, ponavljam jednu svoju raniju misao, ovo je bitka neravnopravnih. Mi ćemo pobijediti. I želim vam reći još jednu stvar. Ne očekujem da će oni da otkriju istinu. Oni mogu čak otkriti nekog počinioca, ali istinu o vlastitoj zločinačkoj prirodi oni otkriti ne mogu. Upravo smo mi ovdje da im to kažemo. Da ćemo mi svjedočiti o toj istini i o njihovom nasilju. I uzalud im ovakvi napadi, uzalud im svako maltretiranje, uzalud su im bila i ubistva ljudi, mi ćemo govoriti i istina o današnjim danima doći će do crnogorske javnosti. Ja vas pozdravljam i želim samo da iskažemo ono čega se oni najviše boje, solidarnost. Sada će vam se obratiti profesor. Dakle, kao što je Željko rekao,
kao što je Željko kazao, neću govoriti samo kao građanin koji protestuje zbog nasilja nad koleginicom novinarkom, nego i kao redovni profesor pravnog fakulteta, diplomirani pravnik. Dakle, želim da skrenem pažnju da je neposredni izvršilac ovog krivičnog dela manje važan u čitavoj priči, a mnogo više, zapravo najviše je važan nalogodavac. Prosto je neverovatno da do sada niko nije javno izgovorio ime nalogodavca ovog krivičnog dela, a to je predsjednik vladajuće partije Milo Đukanović. I to je notorno poznata činjenica. Ne treba nikakvog posebnog pravnog ili drugog znanja da bi se to znalo. Zašto? Zato što u poslednjih 10 meseci ova osoba je dala najmanje 5-6 intervjua i izjava u kojima je upravo na novinu u kojoj radi napadnuta novinarka i druge bliske novine i medije, dakle kritički orijentisane prema njemu i njegovoj vlasti, upotrebio najteže kvalifikacije od kojih je samo jedna, da vas podsjetim, krvožedno novinarstvo. Zamislite čoveka čije su ruke krvave od genocidnih ratova 90-ih, da je upotrebio takvu formulaciju za novinare i druge kritičare njegovog režima. Skandalozno je da do današnjeg dana niko iz policije i tužilaštva tog čoveka nije pozvao čak ni na saslušanje, da proveri da li je možda to žar politike ovoga naterao da upotrebi neoprezne reči ili je reč možda o kontraktu, dakle nalogu paravojskama iz 90-ih i iz drugih kriminalnih preduzeća da učine ono što su učinili. I da ne bih previše trošio vremena u ovim hladnim uslovima, na kraju ću samo reći, zbog toga sa ovog mesta treba pozvati direktora policije Božidara Vuksanovića i vrhovnu državnu tužitelju Anku Čarapić da pozovu Mila Đukanovića na saslušanje, da ukoliko je potrebno, a ja mislim da je potrebno, uhapse ga, stave u pritvor i dalje sprovedu krivično-pravnu proceduru koja je neophodna. Ukoliko nemaju, kako se to danas tehnički kaže, kapaciteta za to, neka obraz svoj profesionalni i građanski sačuvaju makar tako što će dati ostavke. Mislim da je to minimum koji sa ovog skupa kao naš zajednički zahtev treba da ode. Hvala vam na pažnji. Evo, koja to da li vidje, čekaj. Neće njemu. Neću njemu. Dejo, imam vidio. Sve u gestu.